Priče. Priče su moja hrana. Dosađuješ li se Mini Moni? Bok, zovem se Monika, ali svi me zovu Mini Moni. Iako sam već narasla, i dalje volim lastavice, kolače, voziti bicikl, zalijevati biljke, priče koje mi mama priča i slikati. Toliko sam narasla da sam već krenula u školu. Zato sada imam dnevnik u koji zapisujem sve što radim svaki dan. I volim sve dane u tjednu. Ponedjeljkom se nalazim s prijateljima. Utorkom treniram hokej. Srijedom čitam u knjižnici. Četvrtkom idem na radionicu slikanja. Jako puno učim. Petak popodne obično provodim s bakom Lolom. Subotom idemo na izlete. Ali nedjeljom ne radimo ništa. Dosadno mi je. Dosadno mi je. Jako mi je dosadno. Nimalo ne volim nedjelje. Dosađivati se ne služi ničemu. Što bih mogla raditi da mi ne bude dosadno? Znam. Mogla bi pitati miša koji živi iza crvenih vrata. Dobra ideja. Ali miš ne zna. Možda ti zec kaže. Ne, ni zec. Ne, ni šišmiš. Ne, ni paučić. Ne, ni zmija ne znaju. Pingvine! Znaš li što bih mogla raditi da mi ne bude dosadno? Ne. Jesi li pitala kita? Idem odmah sad. Baci mu! Ne. Ne. Ali nitko to ne zna. Možda ti vanzemaljac može reći. Vanzemaljče, znaš li što bih mogla raditi da mi ne bude dosadno? A da pitaš mamu? To je stvarno dobra ideja. Mama! Mama! Što radiš, Mini Moni? Zar tebi nije bilo dosadno? Meni? Hej, sviđa ti se priče? Pretplati se na kanal i uživaj u pričama iz cijelog svijeta. Hvala ti što me slušaš. Tvoj Pričed.